Moje emocije su večeras ovdje jako pomešane. Drago mi je zbog ovog skupa što se uopšte dešava, jer svaka inicijativa o nacionalnom pitanju, po pitanju onih problema koji se tiču Srbina, čoveka, porodice u današnjem vremenu, to se nažalost sve stavlja pod tepih i zatire, forsiraju se neke stvari koje nisu bitne, nažalost, kako je tako u cijelom društvu, tako je kod nas u Lazarevcu. Iskoristio bih priliku da pozdravim večeras ovdje jednog izuzetno velikog čovjeka i Srbina, našeg dragog prijatelja i brata, neću reći gospodina novinara i publicistu Rajka Đurđevića, dramskog pisca drame Kosovska hronika i mogu slobodno kažem jedinog čovjeka koji je početkom 80-ih, odmah nakon javljanja problema sa protjerivanjem Srba sa Kosova, imao hrabrosti da izveštava o tome baš onako kako treba, sa verom u Boga, sa istinitim izveštavanjima koje smo mi tada kao još uvijek deca, omladinci, čitali često ispod klupa, jer represije komunizma su bile velike ono vrijeme, još nisu popustile, nažalost. Što se tiče nas ovdje na lokalu, koliko god teška situacija bila, Lazarevac jeste gradska opština Beogradska, ali je u isto vrijeme i grad u Šumadiji, specifičan po mnogim stvarima i zbog rudarskog svog nasljeđa i zbog kulturno-istorijskih tradicija kao grad Kolubarske bitke i ostalih istorijskih i kulturnih nacionalnih dešavanja. Ipak koliko god bio specifičan, on ne može da ne dijeli sudbinu naroda našeg i u sadašnjem aktualnom trenutku. Srpski centar ekologije, na čijem sam čelu pre 3 godine, je osnovan od strane nekoliko osnivača, pre svega iz sfere medija i novinara. Deluje sa centrom u Lazarevcu, imamo podružnice u Valjevu, u Nišu i Novom Sadu i registrovani smo zaštitu životne sredine duhovnog nasljeđa srpskog naroda. Situacija po tom pitanju nikada nije bila gora u Srbiji. Mi smo kroz našu istoriju i naši preci imali prilike da doživljavamo da naše svetinje pale Turci, da ruše komunisti, da nam u martovskom pogromu 2004. Šiptari skrnave svetinje, ali nismo imali do ovih zadnjih par godina prilike da ljudi koji nose naša srpska imena i prezimena to rade. Svi znate o situaciji sa Oljačkom Gračanicom, da je potopljena i na kakav način je potopljena, sa fekalijama, sa potpuno nekom vodom koja se tu na veštački način vraća u rikverc, sa obrazloženjem da je ta hidroakumulacija potrebna srpskom društvu. Prvobitan projekat je bio da se sa tom vodom snabdeva termoelektrana Kolubara B u Kaleniću, koja nikada nije izgrađena. Ja imam 40 godina života, 20 godina staža u elektroprivredi u Kolubari kao elektrotehničar, i kada smo učili za nas, što se kaže, nama su profesori govorili učite djecu školu, izgradit će se elektrana u Kaleniću, imat ćete posla, međutim ja još malo do pola staža imam do penzije, a ta elektrana nije izgrađena, voda za nju nije potrebna. Grad Lazarevac ima vodu, Lajkovac također, Mionica također. Svi ti gradovi koji su predviđeni se napajaju s hidroakumulacije Stuborovni su snabdeveni vodom. Potpuno je nerealni razlozi na kojima počiva opravdanje za izgradnju te brane. Što se tiče tehničke dokumentacije, formalno-pravnih pretpostavki koje su potrebne za izgradnju tog objekta, mi smo se pre 2 dana obratili, zvanično u skladu sa zakonom o dostupnosti informacije od javnog značaja direktoru Brane Rovni sa pitanjem da li ima rešenje o utvrđivanju opšteg interesa za izgradnju, da li ima stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu tog projekta, da li ima rešenje o odobrenju za izgradnju i konačno da li ima upotrebnu dozvolu. Čekamo odgovor u roku 48 sati kako zakon nalaže. Ukoliko ne dobijemo odgovor, izaći ćemo u javnost sa ozbiljnim optužbama da oni to nemaju, ako imaju nek pokažu, nek se opravdaju. Kolega Nikola Aleksić iz Novog Sada, ekolog moj i učitelj, slobodno mogu da kažem, koga sledim 20 godina i sa kojim sam prošao mnogo, da ne pominjem naše akcije od zaštite vodozahvatnog područja u Inđiji, kada je bugarska fabrika Momad napravila pogon za reciklažu akumulatora i zagadila vodotokove, do pokušaja skladištenja nuklearnog otpada na Fruškoj gori,
i tako dalje, je pre neki dan na protestu ispred vlade Srbije koji organizuje monah Antonije Davidović i udruženje Istinoljublje koje štite Valjevsku Gračanicu rekao da iza ovog projekta stoje korporacije koje hoće da ostvare monopol nad vodom. Mi svi znamo da je Srbija zemlja puna izvora, puna vode, da je u geotermalnom smislu topla zemlja, da na to neko nažalost stavio svoju prljavu šapu. Znači to su sve stvari koje ćemo u narednim periodima, na koje ćemo u narednim periodima potencirati. Znači što se tiče ovde duhovnog nasljeđa na lokalu, svi ste bili svedoci prošle godine da je sveštenik Mirko Tešić iz sela Šopića pokušao da sruši hram Svetog Arhangela Gavrila, znači hram u koji služi, to je nebivalo u srpskoj istoriji da sveštenik ruši hram u kom služi. Znači, mi smo mu obećali, evo iz mog pokreta i braća iz drugih udruženja koje su podržali, znači Svetog Save i Zavetnika, da će ući u istoriju kao prvi, nadamo se, jedini sveštenik koji je pokušao da svojevoljno sruši hram u kome služi, zarad novca. Znači, to nikad nije bilo, to nikada nije bilo. Sveštenicu stradali za veru, naši stari su izlazili na Ceru i na Kolubari pred Bajonet da bi zaštitili Srbiju, a sada u miru, znači u miru gde bar, da kažem formalno, ničim nismo ugroženi, znači nije ratno stanje, premijer Vučić poziva na to pak da šparta kroz Srbiju, sveštenici ruše crkve, episkopi, vladike zatvaraju oči. Ne može tako. Ustala je Srbija, ustaće Srbija 27. marta, ja vas pozivam da propratite i ovu našu kampanju na lokalu, znači 3 udruženja, ovde naša Lazarevačka, Srpski centar ekologije, kom ja pripadam, Srpski sabor Zavetnici, Lazarevac i Narodni pokret Preporod Srbije organizovali su se, jer došlo je vrijeme da se organizujemo u svakom smislu, i u duhovnom, i u nacionalnom, i u psihološkom, i u političkom, pa ako bude trebalo i fizičkom, znači da se spremimo za odbranu, jer vrijeme, kako smo nažalost svedoci, nije naivno. Znači organizovali smo se između ostalog i za lokalne izbore, to je potpuno legitimno, mi nismo političari, ali jesmo politička snaga naroda koja ima pravo da štiti Srbiju, da štiti svoje porodice, zdravlje, stanovništva, da zaštiti životnu sredinu, svoje crkve, manastire, svetinje, svoje ime i svoju tradiciju.